Shubor na kaslem jong unongsan hima. Kaway ka jingjia, kabas ngoting, bat penpar niyang kriyan, yaw babun balang. Kabaw waw hebrid, ubadang shiphouse nem karata, yaw balatip kerteng, kumukit bor lang marbanyang. Uban nakas nong umtangar ribhoy district, ula siya penyap desman, hakirunar kibamla satyaban ito. Kaway ka jaka kabalong klaw, hajan katay kasnong. Katkum gijing tip kibalay lum. Laong bagay tayo jingjia kala jia haka kat pratrik urumpang arajara araputsaw. Baday haka por hanyobuji janmid. Kibriw kilalap yaka med jong niu kena. Uhebrid kit borlang uday badang puli haka kelas 2. Haka way niki LP school kabadan haka sinong umlor. Bar uday ru ukon basaw. Jong uba sensyar nong henda. Bar kekong dayona marbanyang. Katkum gajingnya tho jong ukpa jong kit borlang ulaong. Bukun jong ulami nalayeng hakas ngisat jan balaki paralok. Henry uklaman payeng syo. Badai tat haduk kesngi ublay bagi brew. Kila lap sendan ya met jong naga way ke klaw. Kabadan hajan kata kesnong. Haringkat ki dak mong haka dorkman. Kibalaban suba. Bau niu kena ula syakbom syaksyo. Hakini ki runar. Haka bayadai bat kena ke jingjia naga liang ki pulet ke pathar kema police station. Kila penkit ya kamet jong uniu hebrid Syah Civil Hospital Nongpo nakabenta ban pendep ni ka postmortem badru nakaliang kikimiki pa jong kit borlang kila ujor deke ejahar pathar khama police station bar ka jingto kit karang yat syakmat nakabenta ban lapksa ki runar ki badan kti pan shim ya ka jingem jong niu khna ubam pattim ya ka do kadang